Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Alisha Kid. Hari ini kita mau berburu apa lagi ya teman-teman? Di sini kira-kira ada mainan nggak ya teman-teman? Wow, ada apa nih teman-teman? Ada apa? Ada Lego. Wow, Lego gambar apa nih? Burung unta. Wow. Ada apa lagi nih teman-teman? Ada boneka monkey. Ayo kita kumpulin teman-teman. Kita kumpulin di sini teman-teman. Wow, ada banyak mainan teman-teman. Ada apa lagi ya? Kita berburu. Wah. Ada pop it apple. Ada ondel-ondel. Wow, banyak banget teman-teman. Kita kumpulin lagi teman-teman di sini. Yuk kita kumpulin yuk. Wow, banyak sekali. Kita cari lagi teman-teman. Di sini ada apa ya teman-teman kira-kira? Wow, ada mobil racing. Wow, mobil racingnya warna merah, keren banget nih teman-teman. Ada apa lagi ya? Wah, ada Lego lagi. Legonya lucu banget. Robot teman-teman. Mainan kita banyak hari ini teman-teman. Yuk kita kumpulin lagi teman-teman. Yuk kita kumpulin lagi ke tempatnya teman-teman. Ye. Udah banyak nih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke ada boneka oktopus teman-teman. Cantik banget teman-teman. Ada apa lagi ya? Wow. Ada ayam. Ayamnya lucu banget teman-teman. Lanjut pencarian teman-teman. Di mana lagi ya? Wow. Ada ondel-ondel mini. Wah. Ada singa. Wow. Aduh, banyak banget nih teman-teman. Gimana lagi ya? Wow, ada pop it kotak. Mainannya banyak banget di sini. Ada harta karun. Wah, ada ondel-ondel bapak. Lucu banget ya teman-teman. Ternyata di sini harta karunnya banyak nih teman-teman. Mainannya banyak teman-teman. Yuk kita kumpulin di sini yuk. Duh. Banyak banget nih teman-teman ya. Kita cari apa lagi ya teman-teman di sini? Wow. Ada pop it pelangi. Warnanya lucu banget. Ada apa lagi? Wah, ada apa nih? Ada Doraemon. Ada apa lagi? Wow, ada kuda poni. Lucu banget teman-teman di sini. Kita kumpulin lagi ya mainan teman-teman. Kita kumpulin lagi mainnya teman-teman. Udah banyak banget tuh mainannya teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Ada apa lagi ya kira-kira di sini? Wah, ada buaya teman-teman di sini. Aduh, kirain buaya beneran teman-teman. Takut aku. Kita cari lagi teman-teman. Di mana lagi ya? Yuk kita berburu lagi yuk. Di mana ya teman-teman ya? Kira-kira masih ada mainan. Apa tuh teman-teman? Ada ondel-ondel mini teman-teman. Wow, ada kodok juga teman-teman. Lucu banget teman-teman. Wah, masih banyak gak ya mainannya di sini? Kira-kira yuk kita kumpulin ya teman-teman yuk. Masih banyak gak ya teman-teman di sini mainannya? Wah, banyak banget mainannya. Udah banyak belum nih teman-teman? Kayaknya udah dulu deh. Nih mainannya udah banyak banget teman-teman. Udah dulu ya. Sampai ketemu lagi di channel Alisha Kid. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.